kada savest proradi i najveći krvoloci postaju jagnjad. Možemo da kažemo da su vreme i priroda jedno te isto. Vreme je beskonačno i nemerljivo, u vremenu je nastala priroda, koja je kreirala sve što egzistira sa njom u vremenu. Ljudska dimenzija shvatanja je u nemogućnosti da nam otkrije dimenzionalni prostorni prikaz vremena. Može da se kaže da je vreme od vajkada jedna konstanta i večna postojanost iz koje sve nastaje i proizilazi. Zato za vreme ne može da se kaže da ono prolazi, već sve što u stvari nastaje iz vremena ima svoj evolutivni proces u samom vremenu. Koliko smo mogli, to ne znamo, ali koliko možemo, to sigurno znamo. Iluzorno posjedovanje materije nam prestaje svaki put kada utonemo u san, a vraća se buđenjem, ako se probudimo i podsjetimo da ono postoji. Čovečanstvo se nikada kroz istoriju nije pokazalo da može nešto dobro da uradi za sebe, već su to radili pojedinci. Dobrobit za čovečanstvo ne može da se desi na kolektivnom nivou za kratko vreme. Kreacija dobrog je jedan dug proces koji je povezan sa višim stepenom univerzalnog znanja. Kada bismo mogli da vidimo ono što ne vidimo, kada bismo mogli da znamo ono što ne znamo, kada bismo mogli da budemo ono što jesmo, u tom slučaju nestaju sve iluzorne materijalne prepreke, koje su direktno nametnute u smeru pronalaska naše istinske stvarnosti. Velikoj većini čovečanstva ne trebaju neprijatelji. Oni ih itekako posjeduju u sebi, kao duhovno nezrela bića. Kada bismo mogli da vidimo, znali bismo da nismo jedina prisutna bića na zemlji. Intuicija je impuls harmonije savršenstva univerzuma koji nas vodi kroz materijalizam, a pojavljuje se svaki put kada nam je nešto bitno, trenutnom interakcijom sa našim energetskim bićem. Istina može biti toliko strašna i nestvarna da se većina ljudi odlučuje za laž, jer je laž naizgled kao istina prihvatljivija nego strašna istina. Istina nije važna, odnosno ne postoji ako u nju ne verujemo. Dokle god mislimo da nam drugi prave i da zbog drugoga imamo problema, znajmo da smo još daleko od pravog puta. Ništa nije bitno, a sve je izuzetno bitno na putu pronalaska sopstvene stvarnosti. Jednom kada se to desi, svi stvarni i pravi putevi bit će otvoreni u beskonačnosti univerzalne prirodne harmonije savršenstva. Tad nestaju svi takozvani problemi u materijalnoj dimenziji.